ravnogorska gerila bila antinacistička i da se borila za obnovu Jugoslavije. Ali kakve Jugoslavije? Velika Slovenija, Velika Srbija i Krnjatak od Hrvatske činili bi tu Jugoslaviju. To je bio projekat advokata Stevana Moljevića, a ne ni kralja Petra, ni vlade u Londonu, ni generala Mihajlovića. Ustaše su počinile strašan i neoprostiv zločin nad Srbima u nacističkoj Hrvatskoj. Zbog toga je po Moljeviću trebalo osakatiti poslijeratnu Hrvatsku. Ali na mapi te ravnogorske Jugoslavije ni bio ni pedlja Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije. Sve bi to bila Srbija. Velika Srbija. Ona se može stvoriti samo istrebljenjem muslimana, Hrvata, Albanaca, Makedonaca, Crnogoraca. Bez zločina genocida ne može biti takve Srbije, a ne može biti ni tada. Velike sile ne samo da to ne bi dopustile, nego bi strašno i zasluženo kaznile Srbiju i navukle srpskom narodu ludačku košulju.